Dobar dan, ja sam Dejana, matematika. Za neke je to predmet, ajme meni, jao, a za neke uživanje. Pitanje, koliko vam je vremena potrebno da bez kalkulatora kvadrirate troznamenkasti broj ili pomnožite dva troznamenkasta broja? Pokazat ćemo vam trikove stare nekoliko tisuća godina kojima ćete na drugačiji način i veoma brzo riješiti baš ovakve zadatke. Jeste li čuli za vedsku matematiku? A Vede se smatraju drevnim indijskim spisima, čija se starost procjenjuje na više od 5000 godina. Vede na sanskritu znači znanje i spoznaja, a sanskrit je drevni jezik iz koga su razvili takozvani indoeuropski jezici. Razmislite, graditelj hrama nije imao papir i olovku, a moraju na licu mjesta izračunati broj pločica ako u jedan red stanja 99 komada. Veda je proučavao Šri Bharati Krišna Tirtha i zapisao u knjizi Vedska matematika. Ona je objavljena 1965. 5 godina nakon njegove smrti. U knjizi je naveo 16 formula u sutri izraženim riječima kojima se rješavaju neki matematički problemi u aritmetici, geometriji i diferencijalnom računu. Ana, Mislav i Andrija pomoću prve 3 sutre pokazat će vam kako na brži način oduzimati, množiti te kvadrirati. Lijep pozdrav! Dobar dan, ja sam Ana. Pitanje za vas. Znate li kako bez kalkulatora oduzeti od 100.000 88.154? Znam sport, ali uz pomoć sutra sve od devetke, a zadnje desetke je lako. Izračunamo. 8 od 9 je 1. 8 od 9 je 1. 1 od 9 je 8. 5 od 9 je 4. I 4 od 10 je 6. Rezultat je 11.846. Za drugi primjer možemo uzeti 10.000 i oduzeti 128. Uočite da je broj znamenki umanjitelja manji od broja nula umanjenika, pa ispred 128 dodat ćemo 0. Broj 0,128 je i dalje broj 128. Dobro. Izračunamo. 0 od 9 je 9. 1 od 9 je 8. 2 od 9 je 7. I 8 od 10 je 2. Konačni rezultat je 9.872. Ovu sutru sve od devetke, a zadnje desetke možemo primijeniti na množenje brojeva koji su blizu potencije broja 10. To jest 10, 100, 1000, 10.000. Razlika između zadanog broja i baze naziva se devijacija. Tako, na primjer, možemo uzeti broj 12. On je blizu broja 10, pa je njegova baza 10. Razlika između 12 i 10 je 2. I devijacija je onda pozitivna. Ako, na primjer, uzmemo broj 98, on je blizu broja 100, pa je njegova baza 100. Razlika između 98 i 100 je -2. Njegova devijacija je onda negativna. Devijacija mora imati onoliko znamenki koliko baza ima 0. Na jednostavnom primjeru, iako ga već znate, pokazat ću vam kako možete množiti jednoznamenkaste brojeve uz pomoć ove sutre. Uzmemo na primjer broj 6 i 9. Oni su blizu broja 10, pa je njihova baza 10. Sad, moramo izračunati devijaciju. Razlika između 6 i 10 je -4, a razlika između 9 i 10 je -1. Možemo krenuti. Prvi korak nam je zbrajanje jednog broja s devijacijom drugog. Dakle, uzet ćemo 6 plus -1.
jednako je 5. Mogli smo također uzeti i 9 i zbrojiti ga sa minus 4, rezultat bi ostao isti. Prvi korak ćemo označiti sa i. Pošto bi to prva znamenka. Drugi korak je množenje devijacija. Pomnožit ćemo minus 4 minus 1 jednako je 4. Drugi korak označit ćemo si i. Kombinacijom ova dva koraka dobit ćemo željeni rezultat. Rezultat je 54. Znam da ste ovo znali od prije, ali ovo je najjednostavniji primjer kako bi mogli koristiti ovu sutru. Ovu sutru ćemo sada primijeniti za množenje brojeva, za množenje dvoznamenkastih brojeva koji su blizu 100. Uzet ćemo na primjer 78 puta 95. 78 je blizu broja 100 i njegova baza je onda 100. Razlika između 78 i 100 je minus 22. 95 također je blizu broja 100 i baza je 100. Razlika između 95 i 100 je minus 5. Upotrijebit ćemo iste korake kao i u prethodnom zadatku. Prvi korak, zbrajanje broja s devijacijom drugog. Uzet ćemo 78 plus minus 5. To je jednako 73. Ove dvije znamenke označit ćemo s i. Drugi korak nam je množenje devijacije. Minus 22 puta minus 5. Jednako je 110. Ove znamenke označit ćemo s i. U prvom koraku dobili smo prve dvije znamenke, a u drugom koraku dobili smo zadnje dvije znamenke. U ovom slučaju jedinica nam je viška i nju prebacujemo u prve dvije znamenke, zato što je broj znamenki veći od broja nula u bazi. Tako što onda ćemo jedinicu dodati 73, znači to je 74. I dopisat ćemo 10. I rezultat ovog umnoška je 7410. A sada ću vam pokazati kako uz pomoć ove sutre možemo pomnožiti i troznamenkaste brojeve. Za primjer pomnožit ćemo 107 i 102. Oni su blizu broja 100 i baza im je 100. Razlika između broja 107 i 100 je plus 7, a možemo napisati samo 7 i to je devijacija od 107. Razlika između 102 i 100 je 2 i njihova devijacija je 2. Postupak je isti kao i kod prethodnih zadataka. Prvi korak je zbrajanje jednog broja s devijacijom drugog. Uzet ćemo 107 i zbrojit ćemo ga s 2. Jednako je 102. Drugi korak nam je množenje devijacija. Pomnožit ćemo 7 i 2. To je jednako. U prvom koraku dobili smo prve tri znamenke, a u drugom koraku smo dobili zadnje dvije znamenke. U ovom zadatku nema prebacivanja,
udruživanja jer je broj znamenki jednak broju 0 u bazi, pa kombinacijom ova dva koraka dobijemo umnožak, ovdje sam drugo puta, dobijemo u kombinacijom ovoga, dobijemo 10.914. Nadam se da ste ponešto naučili iz ove jednostavne sutre koje možete primjenjivati u životu. A za zadaću pokušajte riješiti dva jednostavna zadatka. Prvi nek bude oduzimanje, na primjer 100.000 oduzmemo s 9.763, a drugi nek bude množenje, na primjer 111 puta 89. Hvala. Dobar dan, ja sam Mislav i danas ću vam pokazati kako primijeniti sutru sa 1 više od prethodnog. U prvom primjeru pokazat ću vam kako kvadrirati brojeve kojima je zadnja znamenka broj 5. Prvo ćemo kvadrirati broj 35. U prvom koraku ćemo dobiti zadnje dvije znamenke. Zadnje dvije znamenke su nam broj 25, odnosno kvadrat broja 5, i taj korak označavamo sa i. U drugom koraku dobit ćemo prve dvije znamenke. U drugom koraku također primjenjujemo sutru sa 1 više od prethodnoga, te broju 3 dodajemo 1 i dobijemo broj 4, zatim 4 pomnožimo sa brojem 3. Dobit ćemo broj 12. I taj korak označit ćemo sa slovima i. U drugom koraku dobili smo prve dvije znamenke, te ćemo kombinacijom prva dva koraka dobiti rezultat kvadrata broja 35. Te rezultat iznosi 1225. U drugom primjeru pokazat ću vam kako kvadrirati troznamenkasti broj kojem je zadnja znamenka broj 5. Uzet ćemo za primjer broj 135. Pratit ćemo postupak iz prvog primjera i ponovno u prvom koraku dobit ćemo zadnje dvije znamenke kvadrata broja 5, odnosno broj 25. I ponovno taj korak označavamo sa i. U drugom koraku dobit ćemo prve znamenke. Broju 13 dodat ćemo 1, što je 1 više od prethodnoga. Zatim ćemo dobiveni broj pomnožiti s 13 i dobit ćemo broj 182. I time smo dobili prve tri znamenke. Prvi korak smo označili sa i, a drugi korak ćemo označiti sa i. Kombinacijom ta dva koraka dobit ćemo kvadrat broja 135 koji iznosi 18.225. Pomoću ove sutre pokazat ću vam kako možete množiti brojeve koje imaju iste desetice. Za primjer ćemo uzeti 33 puta 35. U prvom koraku dobit ćemo zadnje dvije znamenke tako što ćemo pomnožiti 3 i 5. Dobit ćemo broj 15 i to su nam zadnje dvije znamenke i taj korak označavamo sa i. U drugom koraku dobit ćemo prve znamenke. Dobit ćemo prve znamenke tako što ćemo
broju 3 dodati 1 više, te ćemo dobiti 1 više od prethodnog, odnosno 4. Zatim ćemo 3 pomnožiti sa 4 i dobit ćemo broj 12 i taj korak označavamo sa i. Kombinacijom ovih dvaju koraka dobili smo rezultat umnoška 33 sa 35 koji iznosi 1215. Nadam se da sam vam pomogao kako ćete brže kvadrirati te množiti brojeve koji imaju iste desetice. Hvala. Ovom sutrom pokušajte kvadrirati i množiti brojeve bez kalkulatora. Na primjer ćemo uzeti brojeve 81 puta 89 i na primjer uzet ćemo i kvadrirajte broj 45. Sretno! Lijep pozdrav svima! Ja se zovem Andrija i danas ću vam pokazati kako pomoću treće sutre okomito i dijagonalno možemo pomnožiti bilo koja dva dvoznamenkasta broja. Na primjer, pomnožit ćemo broj 31 i 32. Znamenke pišemo malo drugačije, tako da 31 napišemo gore i ispod napišemo 32. Naznačit ću kako ćemo množiti pomoću sutre okomito i dijagonalno. Prvo, za prvu znamenku množimo brojeve desetica, to je 3 puta 3. Zatim dijagonalno množimo brojeve desetice i jedinica, to je 3 puta 1 i 3 puta 2, te to zbrajamo. I na kraju opet okomito množimo brojeve jedinica na zadnju znamenku. Zatim 3 puta 3 je 9, 3 puta 1 su 3, plus 3 puta 2 je 6, 3 plus 6 je 9 i 2 puta 1 su 2. 31 puta 32 jednako 992. Umnožen brojeva 31 puta 32 je jednako 992. Za drugi primjer ću pomnožiti brojeve 24 i 48. Isto pišemo koji je u prethodnom zadatku 24 i 48. Zatim za prvu znamenku okomito množimo brojeve 2 i 4. Zatim za drugu znamenku dijagonalno množimo 4 i 4. Te to zbrajamo sa 2 puta 8. I za posljednju znamenku množimo 4 puta 8. Okomito. Zatim 2 puta 4 je 8, 4 puta 4 su 16, plus 2 puta 8 je 16, što je jednako 32, i 4 puta 8 su 32. Ali imamo previše znamenki. Šta sad raditi? Zadnju znamenku ostavljamo, zatim trojku prebacujemo u drugu znamenku, to zbrajamo, 32 plus 3 je 35. Peticu ostavljamo i ponovo prebacujemo trojku u prvu znamenku. 8 plus 3 je 11. Na kraju dobijamo umnožak da je umnožak broja 24 puta 48 broj 1152. Za treći primjer ću vam pokazati kako se mogu pomnožiti i troznamenkasti brojevi. Na primjer, broj 310 sa 320.
Pišemo isto 310 i 320, ali šta sad raditi? Isto okomito množimo brojeve stotica, 3 puta 3, zatim druga dva broja zbrajamo te ga množimo sa stoticama, znači 10 stavimo u zagradu plus 20 i množimo sa brojem stotica što je 3. I posljednje množimo brojeve 10 i 20. Sada 3 puta 3 je 9. 10 plus 20 je 30. Puta 3 je 90. I posljednje 10 puta 20 je 200. Broj 2 iz 200 prebacujemo zato što je stotica, ostavimo 2 nule. 90 plus 2 je 92. I broj 9 samo piše. Znači umnožak brojeva 310 i 320 je jednako 99.200. Pokušajte i sami riješiti ove zadatke uz pomoć sutre i bez kalkulatora. 25 puta 26 i drugi zadatak nek bude sa stoticama, nek bude broj 111 puta 112. Nadam se da ste naučili nešto novo u ovoj radionici i pokazali smo vam kako možete pomnožiti brojeve, kako možete oduzeti neke velike brojeve i kako možete kvadrirati. Nadam se da će vas ta radionica potaknuti da naučite nešto novo o vedskoj matematici i da istražite ovih preostalih 13 sutri. Lijep pozdrav!